ngày xong xin lông dùng sẽ ca có liều nhân hảo sẽ ca có nhân ở chim theo lũ ở chim cung chó ở chim sân phạt cho mà cái theo lũ cho mà cái cung tầm mai na dân bì tỏ sẽ ca mấy trả nhân tu hệ ơi sẽ ca ơi chọn chén lại thu sẽ ca cái ca thiên thu sẽ ca cái chỉ dân bì tỏ chén hả tôi ở dùng nó lười nà còn nên lông dùng không chỉ chỉ mày chỉ tỏ những cái cho mày ngay ấy còn lông dùng không chỉ mày tếใช้เรียกแก่เทียมยันชู20-38อันยองเงินกองต่อเรียกแก่สองตีแก่กินเจ็ดกองที่อาตียินบีต่อสิกาแก่เทียนแมนสิกาแก่เทียนทูยึดถิ่นยิ้วแก่สิกาแก่พันหมองชิดเช็ดแหดน่าใช้สองตี里面เทียนทูยึดถิ่นยิ้วพันหมองชิดเช็ดแหด所以สิกาอยู่เข้มปี嘅ซิม嚟送錢上帝嚟ถอ上帝嘅統齊ถอ嘅路線嚟行佢咪見大食家但係นะ因為咧耶利米亞書29-11節อันยองเงิน講到一上帝嘅見證上帝講因為嘅啲嘅鋪排จัง半年嘅路線對於呢嘅身法嗱上帝啲設家嘅路線人品行設家嘅前面人品行對於設家嘅條路對於設家嘅身法所以設家車任門上帝相信就一嘅反應嚟行因為到佢嘅反應講車用緊上帝嘅法佢鋪排本設家都係平安快樂唔係傷害嘅本設家千蚊得到富翁嘅盼望嗱車用設家嚟主耶穌嘅面前就一嘅福音就一嘅法嚟行就一嘅命令嚟行因為到一嘅法一嘅命令大食家要前途大食家要盼望嗱上帝祝福大家